Kia ora, ko Jeremy aka Tātere ahau, ko hau te rangatira o te whare. No. Kia ora, ko Tarina hau, ko au te mama o te whare. Kia ora, ko te uaki aho. Kia ora, ko mairua hau. A ko sina tēnei. Kia ora. So today we've decided that we'll have a little bit of a cooking session with the boys and we will prepare a boil up together. We've got our pūhā, our spuds and our pork bones. So let's see how we go. Nō reira, ko te mahi tuatahi mauru, ko te rau atu I te miti ki roti I te kōhua, ne? Oh, he miti puaka ki roti I te kōhua, ne? He miti puaka tēnei. He ha te puaka? He ha te tangi a te puaka? Ana, ko māma kei te mahi ngā pūhā. He chocho kei roto, ne? He chocho. Oh, he taratara. He taratara te chocho mau. Pointed. Hey? Spiky. Ko māma rawa ko uaki kei te waruwaru I ngā rīwai. Waruwaru. Yeah, waruwaru means to peel, ne? Waruwaru. Waruwaru. I love my brother. He tino koi te maripi, ne? Horoia ngā rīwai nai nei? Horoia ngā rīwai. Yeah, kainga. Kainga. Kia ora. So the boil up session didn't go too well. The boys got humbugged very fast. So they've decided they want to come and do some exercise. Ka pai mau. Oh, kia kahua ke. Ki te aha koe mai? Ah, tēnā. 6. Papa, I've got the big missiles. Ne, whakātihia mai, kei hea. I was here. Ka pai.